Mary Supet Show, inspiring lives. Olaing'urani le Mary Supet Show agira aitomon katukul ena rishata enchipai sapuk oleng amu ore tena rishata naa kayieu ake naaliki ajoki meeta oshi entoki nemidimayu tenkai naa ina pee kitii enewueji, ina pee king'orita tena rishata amu ayiolo ajo ore tenolong naa ilo atum enkiteng'ena sidai nikilo adumu nikintoki aitukuj oltau lino naa kashipa oleng amu kiata taata osinka lenkai lotemayianata teeyie Paulo Siria. Nayieu ake naitoomon nagira sii aitoomon kabisa, make sure you subscribe tinewueji. Kimayian Enkai oleng, nanu Mary Supet eneleshao nayau esim, nashipa oleng naisho Enkai enashe oleng amu kitii taata tenebo osinka lenkai Paulo Siria. Karibu oleng. Ashe oleng, nashukuru. Aisho sinanu Enkai enashe nkaraki orkekun le taata omayianata enye werripoto enye. Yes. Iroroki oltung'ani likigira aing'or tena rishata. Airorokita yie leking'orita. Yie lekinining'ito. Airoroki tenkarna e Yesu Kristo, jo mekitamayian Enkai aipoto enkarna ajo Paul Siria. Natajeuo anyorr Enkai nanyokita natomoro lenkito nabo naata nkera. Wow. Amen. Karibu oleng. Kipuo ake nabo iliki yiok enkatini ino apa maisha vile natiu. Era kiti, mayiolo apa naa ketii changamoto tenaa kesidai apa pooki toki. Amaa naikilikuan iyie itu aikata iyie imaa changamoto? Mayiolo kake iyiolo ajo ore tenakata etii iltung'anak kumok loojo kayieu naaku enaa Paulo. Labda nemeyiolo ntokitin niimayie, gharama nitalaa. Ore changamoto tiatua maisha. Teninepu oltung'ani pookin otarasayie homo atalie toning'e neeta changamoto. Neeku aiwoto oshi ntae waandishi wa habari ninkilikuanu entoki natii nayioloi ake. Amu ore naa taata nijo changamoto kumok etii. Amu lazima piimaa torpurkel piitumoki atijing'a osupuko. Naa enijing' osupuko nidol osupuko ajo naado kake egol orpurkel. Mpaka otalang'aki ilo supuko egol. Kake idimie Enkai amu ejo ororei lenkai aidim tilo laidimie. Yes. Neeku etii apa toliki naijo labda changamoto nabo. Ore ninye changamoto kwanza enkarna. Enkarna? Pee kiji Paul Siria. Kaikununye ena changamoto. Yiolo ajo ejo Biblia kenaikash enkarna sidai alang' imali. Neeku kajo inko entibira ena arna metaa sidai. Etii iltung'anak oitibirr tiatua iloibonok nesidanu, tiatua ilasakut nesakutu hoo duo nitibirr. Ore naa yiok oisiarita Enkai naa salaba king'orita niyanyu mitibiri ena arna. Naa Enkai naitobirr. Nebaiki nemeeta ele ari esidanu ena arna, ebaiki naa telde. Neeku eyieu eng'iriata tiatua changamoto niimita amu kumok changamoto tiatua eranyare, tiatua irmareita. Enilo ninye ntumoritin mekiyioloi, adamu apa nanu enkai kata aloito ntumoritin etamaata tenkata naake ang'amaa elde MC duo najo alo atipikaki akeyie mataranya. Inakata musana. Naa nidumunye nilo entumo nintumiayie fare ino nilo alau osinkolio. Imagine kake maikaja. Ishomo taaduo nitu kinchori taranya. Niting' entumo pii. Nitalaa gharama. Nintawuo duo enkiti fare ino niata. Neeku etii orpurkel. Kake tening'iri ning'oroo orpurkel lidung'ito. Ng'ura akeyie dukuya. Wenkai amu kindimi. Neeku nijia. Wow, neeku ore ina rishata itii ina changamoto Enkai ing'orita itu kintim osiligi. Hapana, itu akata naa nyong'oki sababu midung' ake osiligi. Itu akata nadung' osiligi. Namadung'ito toi amu ng'uarra yie taata matoning'e kake etii apa orpurkel. Melauni eetae changamoto. Yiolo ajo ore maisha ihomo oshi ifanikiwa halo kejito enewueji ene naji enaya oltung'ani keyiaa oshi mochari. Homo akata. Ihomo toi. Ihomo. Mochari ashomo. Ihomo. Etii imashini naa ore ena mashini ore oltung'ani lemeidim airoro nepikakini ena toki. Metaa ninye naretoki aitau aipumua. Mee nejia. Ore ipumua tele tung'ani netii isirat oolio. Ketii osirat odoyio oloilep netii olodoyio. Oloilep netii olodoyio. Ning'u tena Kimasai taa. Oloilep olodoyio.
netii sinye osirata laa kitoriori neeku pookin peeyiolouni ajo ara ninchu tenedoli ajo etii osirata oilepita nedoyio ening'uraa neji eton dii ishiu oltung'ani kake tenepuku ilo sirata ijo itoriori etu ilo tung'ani nijia etu maisha neeku tenemetii maisha kupanda na kushuka tenidol ajo ilepita nidou niilep tiai Enkai ashe amu eton kinyorr Enkai kwamba intirrara nikweni taisere nijia kake ndol adoyio maisha intoriori akeyie inkainaita akeyie maisha tenakop kwara metii unakaribia kukufa amu nijia etu maisha inapanda nedoyio tene niilep tene neeku nijia etu enanyaki ake enoshi mochari nitii oltung'ani kake lazima peedoyio niilep kake nitoriori maisha metaa ore tanchi iyie teniintu ene ninepu shai antayioki shai sidai mboga 7 ninya endaa toki niyieu nilo Marekani nilo ng'urai amu meesidai ake ghafla kake nijia etu maisha metaa melauni orpurkel tiatua enkishon nikitii. Kanu apa interua ayiolou Enkai ninteru naa iterua arany isinkolioitin linonok? Mayiolo amu melakwa taa lakwa nemadamu nanu nena tokitin amu adamu ake orkekun latajeuka Alhamisi kake mayiolo apa ajo kanu olong' naatisira tiatua enetupukai ajo Alhamisi atajeuka naa kanyoo paatajeuka akainepu ake ewueji neomonitoi Enkai natii ilo tung'ani obo naajoki nejo ele tung'ani olairritani nemekulo airritani mesapukin orkiti ake duo lorbaribara lapa lai omanata tesipika aihubiri nejo taata kiyiolo kake miyiolo taisere naamanya ina toki najo ina ake duo nedai duo imirara tine toonkejek nemekining'ito kake taata nche kiyiolo miyiolo taisere ore enaikash nijo najeu naa naipotoki Enkai eranyare aranyisho apake nanu ara apa torrono nanyorr Enkai ara ormurrani maaranyieki apa metaa ore apa ara ormurrani kake pooki duo toki apa nataasa aidip apa nanu eranyare maata masara naitau yiolo ajo etii likae tung'ani erany nitau masara neyau shida atua irmareita neeku ore apa nanu eranyisho nashuko alang metaa aranyisho apa naitau iltung'anak torpulituko naata tooloilo ore naa taata kake meeta ina faida enda duo apa enamasai asara ake duo sambulali duo enkanya nkutuk peko meeta maana kake ore Enkai sidai amu itum enkarna Enkai nikishipakino Enkai nekishipakino olosho amu metii oltung'ani besiai Enkai tenetii oltung'ani besiai Enkai tenkiti kata ake amu miidim amu miibooroi metaa netu apa kijo ormurran kishu peening ajo atushukoki naleng amu ara naa apa ormurrani neding duo iltung'anak olarrabal neponu torkulie ometu adekiho teboo enkaji ai olaji neji elawa naduo enimira alaji kake ore apa nanu entoki naasita maarare emetii kuna toki naaji mushangoni looloibonok sasa ore apa nanu maishindanare apa nanu teneponu neibung'i intare nemasut keyayieki enkinejik ainei are najoki entapal ncheeya aburru naniho kayau pooki ncheeya ikonyoitie nche kaja ncheeya neeku ore apa nanu nijia apa naniko naantu Enkai ang'orore akiti amu olarrabal lekung apa nanu ajing nkung aomon kake peepuoi ibung'i najing nagil nkung najoki Enkai itu nanihooyo kayawaki niindim tukul atang'adie kake ng'urriai sinche kulo tung'anak meyiolo enaasita metaa ore naa taata nji etaa taata nji yiok oomonoki iltung'anak lapa mang'ati lang etaa eponunui ajoito kai tii kinkosi nkalo Enkai najoki periperayu maatoomonoki negil nkomono metaa kintibiraki Enkai historia yiolo ajo tenidol orpurkel tayiolo ajo kitibirita Enkai background ino entoki taisere nidamu amaa naa tenemeeta entoki nidamu iloito akeyie kanyoo naa kidamunye iyie Enkai metaa nijia ikununo ntokitin etii orpurkel kake etaa enashe osupuko. Kalarin interua arany? Madamu nanu larin aja matoki duo maisabu amu larin aja taata nche aata. 5
Amara roho rangu. 2017. Inaiterua. Nitoning'aki inakata tenaa ketii. Itu aning'oi naleng. Pookin duo nanu entoki naitaasa Enkai atamayiana Enkai amu itu aiho matudung'o orpurkel. Atanyaki duo album kwanza neng'amuni. Najo ore eniare neng'amuni. Eneuni eshomo oltung'ani. Naa nyoo siri ino? Labda Maaku olarrabal longu. Siri yangu ni magoti. Wenkomono. Ore kira laranyak iyieu nilo nipukoo nien. Homo enkomono toldonyo toomon Enkai. Wow. Mataanyorr nanu enkomono naleng. Wanapenda sana naa naagira Enkai amayiani. Wendounoto sii piintadoiki keon. Maa ore amu itoning'e niaku iyata kiburi nimen irkulie tung'anak. Etii irkulie tung'anak ambaye wana talent kuliko yako. Oota ntokitin sapukin naalang iyie. Amu entoki nabo naatae nanu taata nche aata. Akayiolo ake ataranya. Maata enkai toki. Amu kara ormalimui. Namara oldakitari. Nija kake aranyare nabo ake aata. Neeku etii ninye oltung'ani laa men lakini hakuna vitu vingi. Neeku meyieuni nimenishoi. Ntaake niyiolou ake ajo iyie ake ira ake Siria. Ira ake Paulo. Ore amu ira ake fulani. Ira ake iyie ake openy. Neeku eniyiolou oltung'ani ina nikimayian Enkai. Ninyorru atushulare iltung'anak. Nimibuaki iltung'anak. Amu tenaa isikong taata inji nanu iyata dii iyie nekintagoro. Nijo ake aotiki taarr amu oltung'ani oning'o. Etoning'e neeku emeniho. Kumbe lapala iyie Enkai nikitoriko duo adung'oki enkiring'o enkutuk nitu anya. Neeku keyieuni nikimbembeleze iltung'anak ata iji yiok. Neeku ila gharama aitadoyio. Etii gharama. Nivumilia nidanta taduo ajo oi peyie ainyala tene. Kake ore amu arripito nanu taisere ai tapalaki matiaki tapalikiaki naa. Nemeetai entoki nanyorr oltung'ani tenakop. Ntokitin aja enyorr iltung'anak. Entoki ntai duo piijoki oltung'ani samiakaki. Tapalikiaki. Nedou oltau loltung'ani. Nedou aiporomoka. Kayieu nanare taa neeku miata iyie oltau lijoki oltung'ani sore tapalikiaki. Ina nanu ayiolo. Mimi namuomba mpaka enkerai kinyi naikosea. Najoki tapalikiaki. Ina apa piitaranya osinkolio ajo nimekusamee bure nenda. Nilijua utanilea kumbe ake duo kobira. Alasurai. Ajo apa kintubulu kumbe irantara. Ketii apa iltung'anak duo likimi ilo purkel. Pae naleng. Ore ninye tinakata kalaji netii apa iltasati kituak apa laisilekita. Naaponu siinche lapalai aitoki aipirr neji. Ore duo piikipuo enkiguana kintashe duo aiguanare kineji. Enkayieni natarruoyie. Tarruoyie enkayieni. Nemikiyiolo ele kuak obuarita ajo kolenyoo. Eranyare nigira aranyaki. Neeku natii ntokitin nijo nena niintu oltung'ani aranya. Atapalikia naake nanu. Eyie nejia. Shomo iyie amu ajo apa kiutaa najo kintubulu. Kumbe irantara. Nabobong nemeeta osoit. Homo iyie sira. Atapalikiaki nanu. Neeku ore peekipaliki iltung'anak nikintu Enkai atua yiok. Neshukunye lapa tung'anak. Etushukunye pii. Etushukunye pooki. Pii. Etushukunye. Wow. Olaing'urani le Mary Supetio kigira ake apuo dukuya. Ayiolo ajo keeta entoki nigira atum. Inkung'. Teniyieu nilo dukuya naa lazima piilo nkung' aomon olaitoriani. Kigira ake airiamari tenebo osinka lenkai Paulo Siria egira aliki yiok shakenisho enye mbaa kituak naitaasa Enkai. Toliki yiok nabo mbaa mayiolo ajo kintaasa Enkai mbaa kituak. Toliki yiok nabo mbaa nikintaasa Enkai naa inindim aitayu shakenisho tenewueji. Amaa ninye ena kishui naata mee nabo. Nemekilakita. Oleng. Amu enimu naaji kilakita fee ena kishui nekiata enaretu akata kubok. Neeku ore ninye ake duo ena kishui naa ng'urai taata inye amu airoro doi tiatua ena tai. Kaijo taata iyie tumetumia gharama shingapi. Teniwosh mahesabu ijo iyie naa ena shilingi 10 nai. Anata yieutua ropiyiani nikiata duo pii. Kake ore ena kishui nchaki iyie peeku inchu tiaki Enkai ashe. Iloito tiaki Enkai ashe. Ing'orisho amu etii lemedolisho. Idolisho tiaki ashe. Ining'isho tiaki ashe. Etii osinkolio otaranya ojo papalai aitorioyie Enkai ainei ira iyie olaitobirunoni kitipik enkoshoke yeyio lai mayiolo enekinkunaka kake ore enenking'asia yamaniki ake aipang'a nikipikaki nkonyek pokira amaniki ake aing'orisho nikipikaki nkiyiaa pokira amaniki ake aning'isho nikintoki aisho Enkai pokira amaniki ake aibung'isho nikipikaki nkejek pokira amaniki ake aloolo
jintoki ailepunye enkisiayiare amaniki ake aliki nintoki ajo enkinyi nimaniki atii ai wueji toi iyie neeku taa lolo so kwa hiyo ore ake duo ena uhai naata naisho Enkai ashe tenkaraki ena kishon naata naishu natii metaa itu oshi napa ajoki Enkai ashe kumok naitaasa Enkai eibelekenya Enkai enkatini ai mekure aa nanu olapa etaa ake sinanu ajing atua moruak taata inji etaa ake sinanu enkinyi toki ai naaji enekoliki ai taata inji naidim atareto toning'o neeku metaa Enkai ake namayianisho. Ninye ake namayianisho. Yes, Enkai ake namayianisho. Nemekisudoo mayianak. Kake pee emayian iyiok tejo emayian iyiok. Wenkai toki sii elasar. Mitau ilaranyak ilasar. Ilaranyak? Mitau. Naa Enkai moyian taa ina. Eyieu nikintau ilasari. Mitayu pinche ilasari. Amaa egol toi piintau amu ekitii ntokitin kumok. Neeku ore maesabu nijo tapala paitoki aing'oru entasat Enkai paitoki maniki taama ntokitin Enkai. Metaa ore sii alasar ejo etii empalai e Malaki uni nejo ilepilepi Enkai amu ejoito kipurritoto nanu. Ne badala duo kijoki tapaliki iyiok nai kijoki kai kipurripurrito etii amua. Nejo etediaki ntae. Nejo entetemaki nanu toonkitaunot inyi piing'uraa enaa mabol irmilangoni. Itu ejo Enkai entetemaki teranyare. Etejo entetemaki toonkitaunot. Naa ore enijo imbaa lasar meyieu ni-discuss. Intayu ake. Intayu ake iyie homo. Ijo Biblia mincho nai neyiolou ajo kanyioo etii ena. Etii naa kulie tung'anak laa kibung enaa embendera inji. Aikonji ena. Asara ina. Neeku nijia. Neeku ore entoki najoki iltung'anak ira lasar. Ekintadou sii oltung'ani keon. Ore sii Enkai tijing'a olarrabal le kung'. Toomono. Naa sidai amu itibiraka apa iyiok Enkai. Ore noomono mee keyieu nijo tiai alo omon. Indim atoomono tenake. Ore kirorita ajo ake nanu lakai abasheke. Enkomono nees Enkai embae. Kwa hiyo anyorr nanu atoomono. Anyorr oleng. Amu oshi sinkolioitin linonok iyiok igerr. Itum oshi tebolokinoto, aitoliki sie duo iyiok. Yiolo duo nanu, itu nakata aigerr osinkolio duo aisirr ajo inji. Embolonoto ake. Kake itu sii aikata aigerokini. Kake enayiolo nanu ajo aranya nang'udi naelezea ajo eeta kuna romboi neeta soi naiborr neeku duo mapuku tiatua topi. Yes. Ilo ake Mike ninteru arany. Naiteru. Ajoki mekitoosho enchomboi mataranya. Newosh tukul ore peedia najo tinyikaki amu etaa sii aoshoki keon tienkai. Atanyuanyu ake. Etaa kawosh metaa enadol meki ajo egira amerimera najoki tinyikaki. Matooshoki keon. Metaa supat Yesu nemayiani Enkai dadangu. Eeta Enkai ntokitin sidan. Ekemayian oltung'ani. Neeku tigirai ake iyie oltung'ani tiatua nkaik Enkai. Miiruk mekintauni. Neminining irkutati lenkop amu kumok. Ninining amu kanyioo faida tenitum intokitin pookin ilau Enkai. Naa tayiolo ajo etii Enkai. Yiolo ajo eeta apa lashumpa obo laatiaka aloito nkuapi tenteke negira atoni nikidou te uwanja najo Istanbul naajoki ele aishumpai metii Enkai. Ninyialaki amu itirakaki iyiok tolorika obo. Metaa enkiyang'et eyieu aaki majaribu najoki awosh ena kitok orkosi najoki matapala. Metaa enaikash iyiolou ajo etii Enkai kulie keek nilo ainepu. Mayiolo entoki nilo ajoki. Nijia naa. Naa aitoomonitaki sii iltung'anak amu etaa naa mekindip ake. Aitoomonito iltung'anak. Ore eton itu kipuo aidip, etii ilaranyak laa egira ainyal esiai Enkai. Ining iltung'anak ejo etaa irkulie irkiriko, etaa irkulie kees nisikie irkulie nkera. Kanyioo naji indim atiaki iltung'anak lelo? Naa kwanza maidim atejo amu itu adol. Ajo etii oltung'ani isikie. Etii oltung'ani isikieki. Alafu imagine amaa taata nji kai iko enikisikieki taaduo taata nji. Yiolo ajo etii nkulie ninche tomonok naata kisirani. Kai etanying'oni entomononi taa naata ilarin 18 nakuendelea. Kai ikoni nekisikieki. Pejo egira aisik. Maisikieki isikita pooki. Neeku mincho iltung'anak amu inyali sii iltung'anak. Inyalita ilaranyak. Netii iltung'anak telakasi peerr iyiok ilaranyak nemesipa. Kiata taatoi mapungufu amu kira iltung'anak. Kake enkitok naata lalak pookin naba nijia enkitok mzima neondu ajo isikieki. Ake isika. Ipanga isik. Ipanga isik.
na ikubaliana kama na yeye dadangu tanadai sije piwo ndio na induru mekono longana kama na domba kama ira bai Tanzania niro induru kweli araisije maigara do mabe na wonja abali logaga so kage yolo na yawa longana atajeu na era mbarakino miru na amore ni tenia na ake nija neji na ake sije ne meseba kake era na nyaniki taasa mbarakinoto amu kumok ntomonok tenkop taasa mbarakinoto oltung'ani pookin osinkan lenkai sinkan lenkai tang'amata mealaranyakaki sinkan taasa mbarakinoto tusuja processi yawari tenkanyit piirip nyoo shakenisho ino ore sinche meeta sinche kuna kera kisirani ena kisasa erata nji ore ake peintuse marita ajo nijoki nkeek aapik niar metutukoki alo amu inyali naar ino nemboro sinche entomonok tenejo entomononi aar metua ake ear ake oltung'ani metua ore ade piidip atara nitoki adantu ajo oi iraurata amu miarara naare nabo ake ore naa yiok ilewa kiata imberibera torrono tenkop tibira shakenisho ino pookin pekinyorru Kenya teniata shakenisho sidai pookin pekinyorru Tanzania teniata shakenisho sidai nijia so metaaliki ake nanu ilaranyak olaisiayiak ajo matorrip amu itii Enkai ning'orisho neeta nkonyek neeta nkiyiaa nedaanta yiok nedaanta nkoitoi ang' neeku etii oltung'ani laliki taata ajoki inyalita kake kiureki atoliki eure iltung'anak peekiliki amu igol miata enkarna kake kiureki atoliki amu eyioloi ajo enikiliki ade niinyal iyiok aaliki nanu ajo mbelekenya enkatini mbelekenya homo nkoitoi sidai rafiki yangu ndio singolio litanyejo rafiki yangu egira airorie iltung'anak singolio jo rafiki yangu we rafiki ewe rafiki nini kimekubadilisha ulikwenda mbele za Mungu kwa uchungu mingi lavalai ukamulalamikia Mungu hakufanyie jambo basi kwa kuwa Mungu ni Mungu akaruhusu baraka ikuje kwako lakini Mungu hakuteremka kwa mguu yake alimutumia mtu kukufanyia jambo lakini shida yako rafiki yangu we umewasahau waliokufanyia jambo hata ibadani rafiki uonekani lavalai na hata ukija unachelewa unawahi kutoka unaona narogi so kuna marafiki ambao wamesahau walipotoka unapokumbukwa na Mungu Mungu hakuteremka na mguu alimtumia mtu na kutada mulolo tung'ani tikirumoi Enkai ata mayiana si oltung'ani laa kilikuana swali paikilikuan ajo kama nai tenikiyieu oltung'ani nikimpuro kumok looyieu nikimpot labda nemeyiolo vile nikindim aanotito yes atumoi nanu ara atumoi tukul na aata management neeku kejing ake oltung'ani atua mbaa mtandao naatum nikiro aantu nanu ntokitin amu pookin ake ewueji nemalepui ake nemadaan tentii Enkai malo sii neeku kakatumoi niko kabisa napatikana namba yini watu wanaweza kutaja namba au pekadaka aburi nikitumoki Enkai atamayiana yiok kakati sii niko kabisa natii saai Kenya tenkaraki launch ai naata natii ina launch 24 mwezi wa 6 ele ari nitoomonutuo iltung'anak ake sii pookin aaponu aatamayiana ajo aanyorr Kenyai kai etii ina launch ewueji nayiolo Oloitokitok Simba Cement kanisa naji Peace kai Simba Cement ore tobaya Oloitokitok naa Enter Simba naa ore naa ina launch kanisa natii naji Pisima Reverend naji Ole Langoi neeku inewueji etii naitoomonutuo naa iltung'anak pookin paaponu aibung enkaina ore sii tina launch atipika ore kiingilio pii naa ore olee 500 e Kenya ore entomononi 300 ore enkerai naa 50 naa katipika peyie aibung'ieki enkaina tine kake atabolo sii group naa ore atabolo ena group ai naomonutuo ake iltung'anak pookin paisupport tenikilakwa nikisupport ina group esiria launch pee kitum Enkai atamayiana ekipik namba inonok sawa chini paa tenetii oltung'ani loyieu ni support ele sinka le Enkai mbung'are dee eilata
ore ilepa oltung'ani imbung'are siyie tamayian ele sinka lenkai amu etaa emayianata tolosho le maa, tolosho le Kenya, tolosho le Tanzania, etaa olemayianata tosesen le Kristo Yesu. Ore eton eitu ijo lino le musho, kanyoo niindim atiaki ilaranyak? Naa kajoki ilaranyak entom dukuya. Entom dukuya tenkisiayiare, esiai Enkai neminang'inang' asilig. Entom. Ninteni dukuya maana etii iltung'anak kurum oing'orita ntae. Etii iltung'anak laa ntae ing'orita. Etii iltung'anak laa ntae ing'orita peejeu. Etii iltung'anak laa isinkolioitin linyi eanyita piibelekeny enkatini enye. Etii iltung'anak laa tenemikining' ade iyie itaranya nemuoi. Etii oltung'ani laa enikining' iranyita nishiu. So kwa hiyo entom dukuya. Wow. Ashe oleng labda ororei le musho lijoki iltung'anak oltung'ani oning'ito mee lazima olaranyani iltung'anak akeyie pookin oinining'ito. Ajoki nanu iltung'anak pookin laapapa nooyieyo lalaha rankanashara atii Kenya naasita lonchi natarish nani aomonu support inyi. Etu asupportioki embung'aki Enkai naa maata enduata. Najokito sii iltung'anak pookin maibung'are irmaasai lang'. Ore kulo maasai lang' ootabolo kuna tokitin egira ninche aasishore emaibung'are. Naa nidol ajo eton ekunyinyik pookin piilepu tenimbung'ubung'u. Metumoki ailepu eton mee ntae naibung'ita. Nintoki oltung'ani alo aing'oru nkulie tiparitin ning'ua iltung'anak linyi. Bung'a teekiti ilepunye amu etamayiana Enkai Kenya. Eeta larikok nenyorr ntae larikok linyi. Larikok ang'amaa ajoki embung'a iltung'anak linyi. Amu kigira aiga ntae te Tanzania. Kidaa ntae ajo inyorro iltung'anak linyi. Engila entoponiki embung'a nkaik toonkoitoi pii. Entabai siinche kiindim siyiok irmaasai. Nikinjivunia kwa ajili kira irmaasai. Ashe oleng. Wow. Ashe oleng osinka lenkai Paulo Siria. Ashe oleng ninye tonyorrayie pilotu interview Mary Supet Show. Kemayian Enkai oleng. Nikintoki apik enkai roruata. Olaing'urani le Mary Supet Show eeta Paulo ina launching naa keyieu support ino matabai inewueji Simpasemen, Loitoktok, kanisa Episma, osijo najo osinka lenkai? Reverend Langoi. Reverend Langoi. Igira aitomonie katukul piitum atabai inewueji. Wow. Olaing'urani le Mary Supet Show, ashe oleng kayiolo ajo keeta entoki ninoto tenewueji inkejek. Ore ake piiyieu nilo dukuya nkung' matigil peetum Enkai shumata ashomo aawa yiok dukuya. Metaa Enkai tenebo oyie subscribe ina channel ai ironya inewueji abori tine subscribe nchooki support ino. Mary Supet Show, inspiring lives.